Soifo manuia alo mai o tala le tai au alau Samoa Entertainment TV mai e pia. E to lua matai o le tu malo sa fata lua. Le ua maua manoa e tau vā mai ai le palo te le titi alo lai tu malo i le sfreile nei asa se fulo yu lai. Ina ua sui le fina ngalo o le fionga tu ia pu a fuatongi le toe se mai le HRPP. Ai whai le fina ngalo le tele o lo nai tu malo. E langolango le whai ngā malo lo ta ita ia Samoa i le taimi nei. Le whātua i le atua Samoa ua tasi po le fās. O le langona fo le nā sa o ia i le whai pule manu malo le tu malo vai mangua tolu. Le fionga tai o le seu fiti ai masu. Ai ua avea maala e mamulu ailona no fua mai le pale mene. Peitai. O le toe fo ia i o le isi whai pule o le HRPP le fionga tu ia e whaamalia le tu la fono. Mo so na avanoa ile whātua i le atua Samoa ua tasi. Ua toe maua ai avanoa. O isi matai o le tu malo e la tu te tau vai mo le no foa. E au fia ile le ua sua tangaso. Ma tole a foa lo salia sa ngala la niumata. A o whaatalitali se taimi o palo tala i te tu malo whale alili tasi ma vai maunga tolu. Ai, o le sto na italua i le aso whao iulai. Le nau o tua ile vaenga wha upu whai le whās i sa pata. Ma mōli ma wina e sili el tolu se laun wha atumli ai le mo tole fionga tui ai tonga maui vai e. Ma mai ta wina ai le to tele. Le le ai o ni tau mafa wha alolonga i tupe le eise avo se whelo inga na wha atino i lea tai au. O vaenga umalava o tāpenanga, mō se palo tala i titi, saunga le mu, ma le file mu le ansofureile nei. E whaia le moto le metotisi nu suatia, le whakasai vai e, o fusi o le moto le metotisi, whausanga o le whakasa, tāwhitoala o le whakasa, mamuli vai le moto le katoliko. O le whalepalota whaapitoe whaia le moto le toa salamasina i songi, a mobile booth o le whalemai o whatunga o mamapui whangalele. O sa vai i le mtanga luenga o tina i sa le lolonga. Ai o le palota mua e whaia le salulu le so walu i ulai o le moto le whakasai vai e. Tala tuli loa leisi leo soli tu la fono no tātou whaalawi loa tu sao mai. I le taimi o le tali atua leo i se wala awane i si usenga. I le aso lua sulfao januali o lua olua lima. O le ali saina whai pisinisi a tao liu. E o ti ei leo i le nā aso ua loka anelo na whale o loa whaata siai ma le sa whai mana mea. Na o ti ei leo ma whaapane i ai le li i lea whai pisinisi le whana. Ma whai na ile leo e to atasi a vatu il whale mai tonga fiti ma toe manuia, peitai. Na whai tau i tū la o whai whiutana i ngā leo mai ue lava ina a vatu fsosoani whaapitoane i le ofisa o le malo saina i Samoa. Ma tainga mali e ai le nā wha le tonu i le aso. O le whae ungal mai asan te nei lea nela waile i unga o lono wha amasinonga. Ua whale pui le valu tau sanga i mōlianga o le tau whae e whaao o le maliu. O le la au malosi foi na whaao ngā ele i laise neina. Inisi o tala, e ui wa maua leisi teine sfulima tau sanga o ake nese Paulo le ansa ilia leo ma toe whaailoa mai ua maua lea solua o iulai. Ai aso e so o ai lea solo na tolu toe sa ilia foi leo leisi tamai titi ua leiloa. Ua talo sanga ai ele mtanga luenga o leo mwhal pui ma lolo toe fuata ina. Sef tosoani ale mamalu o le tunu, moni whamtalanga. E whasosoani ai ile sa ili o le li o kalio, fui vai, e se fulu whātau sanga o vai toloa. O le taimi mulimuli na ai o na mātua. O le fiafio le so lulu le so mua iu lai, tau sanga nei a o ia ofuina, le ofu vai lan moana, ma le mitiafu lan moana malosi, navy blue. Whaamole mai e le mtanga luenga o leo. E stasi o lo silfia ni whaamtalanga le no fuanga o lo iei le atali. E so ta i vavele ofisa o leo. Valu lua, po ole, lua. Po le asiane le ofisa o leo o la tane. Ngā lue whatasi mol sa ili o le li o no tulanga mawhatia o lo iei nei o na mātua. Ua whaamaunia mai e le mtanga luenga o leo. E se whaasalaunga wangia i lunga o Facebook. Po o so ta inga tele vame, o lo ta uai le afia, o se whaipule i o so whainga leo na mawai whala au whaasaino le aisa mamaruana. Ta uel sui kom sina mtanga luengo leo le au sa lilo nomen tua whale meni. O nā whaasalaunga i se mai le moni, mai ua whautua malosi ai mtanga luengo leo. I le au whai Facebook, o le soli tu la fono lo whai o ni whaasalaunga i le moni ma pepelo, tau whaaleanga, tau whaamatau, ma le aisa whaavae. Ai o le tālo sanga, i a ngā lulu e whaata se tau silfi le mū.
E le toi tau whaailoa le onga wa afianga le oia i Samoa. Ona whala au wha sama ua afia i whanau peitai. O le nei tau i vinga i te atu whala au wha sae le o samtafa yoi al tangata e toa si po le malo. Ai mtafa yoi a tangata umau a inga o ngai ka le sia manu. Ma le atunu u atoa. O le taltununga mautu, tu whata se le se awa noe manu malo ai whala au wha saina. O le unga lava o tanu malala o na mau waile o le ola. O tele lu i tau o le olanga wa afiai o tol whanau e le ise a popo i sili ia te atu i whala au wha saina. Awa e onga fianga o le awai mamili tino whatasi matangata o lo whaia nei whainga le alofa. O le saunuanga whapitole na a le fionga le sui pa le mia, muli pola ana losa ale molio o le sfaleile lena te nei i le kolisi o vai maunga i le teimina te tala ai le maota o le tausa ili i le whaea ina. Mo lea o uina o le ngangana Samoa. Na ia saunoa ia toa anga lea o ngam finau i o tau ola tau sini o mwha moe i le atua. Ia tau tuana ma o tau le nei ngā luenga tele, ia tau solo mua, ma ia o tau le wha mama, wha matango fie, teu ma awal tustusia. Saunoa le fionga le sui pa le mia, o le wha moe o le fale, e mo lea o uina i o tū maanga nuu, ma le ngangana Samoa. O tala nao le tai ao le nei asonga fua Samoa, me lau Samoa Entertainment TV a pia, ai turi o mai tala i o vai whanua, i le afiafia nanei.